बौद्ध आदर्श जायाजोंगु नेपाल मण्डल श्री स्वयम्भू धर्मधातु ज्योतिरूप उत्पत्ति जुगु पवित्र स्थल ख उगु इले नाग वासे रूपे दह जुयाजोंगु थोथासे विपस्वी तथागत ज्ञान्य ज्योति हुएका थकुगु ख थाई लिपा थन मञ्जुश्री बोधिसत्व बिजाना थोथ्या मानव बस्तिया नीति उपयुक्त याबु ख थैगु थापुदु जजलपा छिगु नेपा चान्नले न्यावया जाझ निवा मसिका सयासना दिपी सकल सोकमे फाज मेजु पिन्त दुनुग्ल निसे लस्कु सेनाचोना जी अनुषा हन ज्योतिरूप स्वयम्भू यात गुरु शान्तिकराचार्य जु तोपुया स्वयम्भू महाचैत्य निर्माण यासेली थुगु चैत्य दर्शन वो पूजा यावनिगु परम्परा गुला हनिगु जुल थथे थो गुला लछि सोनि गया निवा बस्ती दुगु हरेक थासे बुद्ध वो बोधिसत्व पिनिगु मन्त्र थारणी स्तोत्र आदि पाठ्यागु परम्परा ठौँ तकन न्याना जोंगुदु थथे हे ठौँ ज्याजो सजिमिस निवातेस छिन्निलाय दुने हनावया जोंगु थिथि मेला नख वो जात्रा पर्व मध्ये न गुलाय अवधि दुने हनिगु व्याक्ल महत्व भेबिगु नख गुम्पुनी व सापारोय विषयले तयार नगु छगु रिपोर्ट निवेते नगुदु स्वादिस थै विषयले छगु रिपोर्ट सिनाजा कोचाएका तक्सिबे नाप्लाक्क गथामुग चरे हनी थया पेनु दुखुनु अथे थैगु गुला धर्म सुरुजी थुखुनु या त गुला पारु थाई थुखुनु निसेहे नेवा बौद्ध मार्गित नाप हिन्दू बौद्ध मार्गित न गुला सेवा बनि गुयाई तजिलजी ना जाबु देया नेवा समुदाय अनेक नख चखत मध्ये गुला थो पुनि या त गुम्पुनि थका थागुया गुकिया त मेगु कथ जनै पूर्णिमा न थाई थुकुनु नेवाते सक्सिया छेखापत्ति सुचुपिचु याना मोलुया निची याना सुथनापा ब्याजा नकेगु याई थथे ब्याचित मनकुसे छेसुयान नेमजु थाइगु परम्परा दु ब्याचित लप्ते हले थिथि बुब मरी ब्याचा स्वा सिसापुसा आदि तया पिनि लुखानिसे तले कसी देग चैते वो विवना न तेगु चलन्दु विशेष ना थुखुनु पुता बुबल वाक छना पति दयाका तोनिगु प्रचलन्दु अथेहे चुचु मरे छुना मेमेगु न लोसा खासा देका नेगु याइसा गुलिन्सिया ममचा वो चुचु मरे पातिको फना वाचा देका नेगु न याइ उकी थो नख या त क्वाटी तोनिगु नख कथ न कागुया सिनाजा याना त्यानुसे चोना जोंगुमे थो पाटी तोनकी त्यानु लाइगु वो मस्याना फाउ चागु फुक याउसे चोना बनि थैगु मान्यता दु छिगु मया त अतिहे तागत पिगु पातिया महत्व वो गुण यक्कुहे दु थुखुनु ब्याचा बोदेगु परम्परा गथामुग नापन स्वापुदु थाई नापा कथामुग नायाम छमराक्षस मनुष्यना नया अतिहे दुःख ब्याजोंगुली छमतान्त्रिक उमराक्षस त स्यागु नीति ब्याचा रूपकया छगु तरहंगु फम्पे कोफाना स्यागु ज्याजोन थुकथ मनुते त ब्याचा उपकार्यना बिउगुली ब्याचा बोतेगु परम्परा न्यागु ख थैगु थापुदु श्रावण शुक्ल पूर्णिमा थो दिया त अतिहे फिङ्गु दि कथ न कागुया छगु थापु कथ सिद्धार्थ गौतमया श्रीनिगु जन्म मध्ये छगु मणिचुर राजकुमारी रूपे जन्म कया बिजाबले थगु छेने जोंगु मणि कावम व्यक्तिया त दान बिया दान प्रतिया उदार भावना केना बिजाबु दिन थोहे ख
उकी थुकुनु सक्कु मनी जोडेन तरङ्गु मेला जुइगु या अथेहे थुगु दिया त जनै पूर्णिमा अर्थात् रक्षाबन्धन नामन हनिगु चलन्दु थुकुनु हे ब्राह्मण तेस मे दक्षियङ्क चिनातगु जनै हिला मोलुया निचियाना नुगु जनै चिगुली जनै पूर्णिमा तका थागु ख अथेहे थुपुनिया त ऋषि तर्पणी न थागुया हिन्दू दर्शन कथा जनैया त ब्रह्मसूत्र वा यान्या काथाई जनै कचिका निला देका तगु काख थुकुनु हे जनै नापनाप नारी थिथि काचिगु चलन नदु बर्मु तेस थुकी मन्त्र दुथ्याका रक्षाबन्धन चिकी थथे लाते चिनातगु रक्षाबन्धन लक्ष्मी पूजा खुनु तोता साय निपेने चित्त थासा वैतरणी तरेजुया स्वर्गै वनि थैगु धापुदु धार्मिक दृष्टिकोण अति कम महत्व जागु थोदी खुनु पशुपति सिलुतीर्थ पन्ती महादेव नापनाप मेमे थ्यान भव्य मेला जुई थिथे किम्बदन्ती भेब्युगु थोदी खुनु यलया कुन्तित्वाले महादेव पुखली तया तरहङ्क मेला हनी पुनिया छनुन हव पहनी महादेव पुखली तैसा थुकुनु निसे हेथन भक्तजन तेगु उपस्थिति न खनेदै नापनाप थन झाँक्री तेस ख्याङ्ग्रो थाना महादेव दर्शन यावै थोइले थिथि बाजा थाना शङ्ख पुया महादेवया भजन हाला जे जे कार्यना पुखली विराजमान याकी गुम्पुनी खुनु थन थ्या थास भक्तजन्त वेगु याई गुलाथो पारो निसे यलाथो पारो लच्छिया दुने हनिगु थिथि नख मध्ये थोछगु विस्क महत्व जागु नख ख थोइ गुनाया छोले बाहा बहिली बहिदेव वेगु परम्परा नदु बाहा बहिली अपोयना दीपङ्कर बुद्ध अक्षोप्य बुद्ध तारा आदि देवपी बयातै बहिदेव या त छ थ्याक तिसा वसत पुङ्का बयातै गुलाथो पुनि खुन हनिगु थो नखया त गुम्पुनी बाहेक ऋषि तर्पणी रक्षाबन्धन व जनै पूर्णिमा न थ्यागुया थुकुनु नेवा समाजे ब्याजा नकेगु चलन न याना वगु खनेदु आधा से ज्याजुले दिपाय इजित्यंगुदु दिपालिपा हाक्न ल्याउदनिगु रिपोर्ट स्यादी फै उकी आया त पलख दिपा दिपाली पछि त हाक्न छ ज्याजुले लस्कु सेनाचना छिसो सयासना दिगु ख ज्याझो निवा मसिका जिमिस थयागु ज्याजुले गोलाया छोले हनिगु गुम्पुनिय विषयले तयार नगु छगु विशेष रिपोर्ट नेबेचनागु ख आधा से सोयादिस गुलागा भाद्र कृष्ण पारो खुनु हनिगु सापारुया विषयले छगु रिपोर्ट धार्मिक सामाजिक ऐतिहासिक व सांस्कृतिक रूपमा महत्व जागो थो नख दिवंगत जुपी सुखावती भुवनस बास लायमा थैगो कामना यासे साया बनिगो ख थो नख हिन्दू व बौद्ध मार्गितेस थथगु रीतिथिति व परम्परा अनुसार हनी थो दिया त नेवा बौद्ध मार्गितेस थल्या न थ्यागुया छिनेवा समाजे परम्परा निसे थिथे जात्रा हनावया जंगुदु थुकी मध्य न दिवंगत जुइथुङको पिनिगु नाम इमित तरे या त हनावगु जात्रा ख सापारु गुकिया त गाई जात्रा न थ्यागुया सापारु थका देदस लक्षयंक न्याइगु गुलाया
बच्ची ढुङ्का अथे थैगु गुलागा भाद्र कृष्ण पारु खुनो हनिगु ख थोनख धार्मिक सामाजिक ऐतिहासिक व सांस्कृतिक रूपमा महत्व जागु न्यायपुगु नख ख सापारु गब्ले निसे गु कथा हनेगु यानावया चोन थैगु ख तिथि ग्रन्थशास्त्रे उल्लेखना तगु दु सापारु मल्ल जुजुपिन्स न्याका थकोगु ख थैगु ख जिन्यागु सदिया थ्या सफुली खनिदु अनेक मल्ल जुजुपी मध्ये न अति हे नाजाम जुजु प्रताप मल्लय शासनकाले थो जात्रा न्यागु ख उगु इले प्रताप मल्लयका चक्रवर्तीन्द्र मल्लय मृत्यु जुगु जुया चोन थका मतेवहे मधु गुजुया रानी बिरह या नाचोन निनी चच्छी निच्छी कायल मंका खया बिरह या नाचोंगुली रानिया मन्तेगु नीति जुजु सुयाना छेजपी सिपी दुसा सापारु खुनु थिथि फेस्या वस पुना दे चाहिलेगु व ल्याकुली वया रानिया त क्यवा थका उज बिया छ त थनली राजाया खन्यना प्रजातेस सापारु खुनु थ छेजपी सिपिनीगु नाम सापारु छया हल थो खना रानी थ कायाजक सिगु मकुखनी छेजपी सिना दुःख कया चोपी आपाल दुखनी थैगु त्याका मन तया चोन थन निसेहे सापारु नख न्यागु ख थैगु थापुदु नापा थो नख ये जक जुइगु खसा थौकने येल खोप व मेमे थ्यान हना बोगु खनिदु खोपे रासा थो नख व्याक्ल कथ हनिगु ख थन किन्ताङ किसी बोलिया सांस्कृतिक नृत्य प्रस्तुत याना दिवंगत व्यक्ति तेगु प्रतीक स्वरूप ताहा मच चाहिकी थोय कथ किपुलिन थो नख छ थ्याक हनी किपु नगरे हनिगु जात्रा या त झ्याझ्या पापा न थ्यागु चलन्दु छगु किम्बदन्ती कथ दक्षिया दुने सिना वपी फुक्क थुकुनो यमद्वार्य लुख्या पियाचोनी थाई यमलोक्य त्वाखा थुकुनो छनो जक च्याकी गुजुगुली सिना तरे जुइ मफया चौपी वा वैतरनी खुसी छि मफया चौपी सिपिन्स थुकुनो तरे याना यमराज्य त्वाखा वहा वनी थाई खुसी छि त साया नेपेने जोना बनेमा थाई उकी सापारु बले सायत छ्यापिया व सामदुपिनी मनुहे साया रूप जुया वनिगु चलन्दु सापारु छोइगु छोले केता पूजा मयानिम मिज मचाया त तास्या ल जामा गुमेसिया तुयुगु पुतुल व जामा गुमेसिया तुयुगु कमिज व सुरुवा न्याका छेने साया फापा व ल्युने गनेद्य चया तगु मधु व पिरङ्गे फिका जम खम थिथि फया रङ्गी चङ्गी दुगु पंखा दुगु थ्या छ्यापिया छोइगु याई थथे सापारु बनिमा मचाया त मिस्ते त थे थिथि समायना छोइगु याई सापारु हिन्दू मार्गितेस सिपिनीगु नाम सिपिन्त तरे यागु कथ हना बया जोंगु छगु संस्कार ख नेवा बौद्ध मार्गी मध्ये उडा बरे गुभाजुते सापारु भनेको चलन थासा मधु थुकुनु साया भनेको नाप न्यायपुसे चोंगु ख्याल न हगु खनेदु बौद्ध मार्गिते थासा थ छेजपी सिगु लुमन्ती येले दथु साया खुनु निर्वाण कामना यासे मतया भनेको चलन्दु थुकुनु था बाज नेकु बाज व मेमेगु बाज नाप ख्याल न भनेको चलन्दु थुकुनु अथेथैगु श्रावण कृष्ण प्रतिपदा या दिया त नेवा बौद्ध मार्गितेस थल्या न थ्यागु या थुकुनु थिथि रीतिथिति व परम्परा मध्ये येले बहिद्य वेगु छोले प्रथम श्री महाविहार गुइत बहिली बैगु थल्या हिति न छगु महत्वपूर्ण गु ख थल्या हिति सोउने गु दि जुया नेवा बौद्ध तेस थो दिया त थल्या दका धाइगु ख थुकुनु थल्या हिति दर्शन या त धासा आपाल पुण्य लाई थाई थन थल्या हिते नापनाप सर्वानन्द नृप जातक चित्राङ्कित तुलापौ फुलाङ्गु हलजोल दीपङ्कर बुद्ध व गुइथ अजेमाया प्रतिमा न बयातै थल्या पर्व खुनु श्रद्धालुपी सुथनाप्पा व्यङ्गथु दर्शन्या नीति न भनेको चलन्दु थुकिया त धर्मञ्जय यात्रा न थाइगु नेनेदु अथेहे थुक्नुहे धर्मञ्जय यात्रा सुरु यान्यव काय वाक चित्त शुद्ध याना बागमती तीर्थे स्नान याइसा थुकुनु
खुनुहे प्यापुखुना छिमा थैगो मान्यता दु अतिहे प्यापुखु छिना ज्येष्ठवर्ण महाविहार तङ्ग बहास जताधारी लोकेश्वर दर्शन याना बहाया पूर्व उत्तर कुना निस्वना तगो यमद्वार दर्शन याई अतिहे थोय देखुनु धर्मे मनको सापी भक्तजन्त बापूजा भनेको याइसा नाप दान बिगो अभिप्राय तया इच्छुक व्यक्ति तेस थपिनि ट्वाले चिभा अथवा चैत्य निस्वना बापूजा न्याकीसा गुलिस्या सो इच्छा न न्याकीको खन्यदु थोय कथ अनेक प्रकार धर्मकर्म याना थुगु ती हनी थथियाना नेवा समुदाय हिन्दू व बौद्ध धर्मावलम्बी देश थगु रीतिथिति व परम्परा अनुसार थो नखहनी छिसा सोयादिल कुम्पुनी व सापारु अथेथैगु थल्या विषयले तयार यानागु छगु विशेष रिपोर्ट थुगु ज्या छ नेवा मसिका छित गठिताल अथेहे थुगो ज्याजो छिकपिन्छ प्रत्येक बुधबार मनिष गुताइले व रिपिट टेलिकास्ट शुक्रबार निनेश निताइले वाहक्न प्रसारण सोमबार सुदेश चिताइले छिगो नेपाल च्यानल मार्फत स्यादी फै वहे कथ थुगो ज्याजो छिस छिगो नेपाल च्यानलले एप प्ले स्टोर व एप स्टोर एवना डाउनलोड देना स्यादिस नाप थुगो ज्याजो छिस छिगो नेपाल च्यानल युट्युब न स्यादी फै छुना कथा या छाता सुझाव नीति सपुत यादि त इनाप्यासे थौया ज्याजोस जी अनुसाना ब्याटेना छिगो नेपाल च्यानल निरन्तर स्वयासना दिस शुभ